Ibizo lesibongo baba. Mina nguRobias Mpofu. Baba Mpofu, lingantshela ngokusebenza kukababa uParents Shiri osewasishiyayo kulesi sigaba ngesikhathi sombhuqazwe weGukurahundi, njalo wayedume ngokuthi ungubani? Thina ngesikhathi sibulawa lapha kwakulo wayekhomanda isigaba lesangapha iphumula. Ibizo lakhe sasithi sasithi nguNayika, ngoba nxa wayekhuluma labantu wayethanda ukuthi Nayika baperek. So yilibizo esasilisebenzisa lo khomanda owayekhomanda lindawo. Lingasitshela ukuthi umbhuqazwe weGukurahundi ukuhlukuluze kangakanani kuze ufike lesi sikhathi? Kwasihlukuluza kakhulu ngoba khonapho kuzazi kuzobulawa nabantu beSilonkwe. Waqala kwabiza umhlangano wesigaba sonke ephumula. Kwakhulunywa kabanzi esithi abantu bagcina ama-distance. Bona ubamnini muze nalo kwatshelwa khona abantu wayemuntu omdala kakhulu. Waphakamisa isandla wathi naye bona ama-distance abawazi. Yena ukhomanda wathi sorry mdala sizawufunga babona. So sasingakuzwisisi ukuthi umuntu angaphonga ubulawa nje engonanga. Kunye nodadewethu owayehlala engumakhelwane kwalo dala owayendele kuleyo ndawo. Ngamgcina mhlanokho la, ngamgcina mhlanokho. Sesisuka lapho lathi sesibaleka sizokuthiwa abantu eSilonkwe sebethisele endlini ukugoqela lo dadewethu owayendele khonapho. Lithini ngohlelo lukaHulumende loluzayo olokukhumisana umlotha lisebenzelana lenkokheli zomdabu? Uhlelo lolu siyaluzwa ukuthi liyeza, kodwa njengoba lungakafiki asingeke asikwazi ukubuya lani, ngoba sinazi ukuthi ezinye induna zinezi ezizabuya ezinye zazingakazalwa ngaleso sikhathi, ezinye zazincane. So sizakuzwa bona ukuthi babuya lani, ngoba ngeke njengoba lungakafiki asikwazi ukuthi basiphatheleni, kodwa siyeza ukuthi kuthiwa bazabuya bezokhuluma ngombhuqazwe lo. Inkokheli yomdabu, imsekeli womgcinisihlalo wenkokheli zomdabu ubaba uFortune Charumbira uthi ungabizwa ukuthiwa ngumbhuqazwe, lina lithini ngakho? Thina esafelwa izihlobo nginanzelela ukuthi umntakadadewethu lo omunye wayembelethu usisi wami wayemunya ngenye indlela wahluthulwa kwathiwa kasali, kodwa laba abanye babe lama 3 months kusiya phansi omama abanye bangene bebabelethe. Kulabantwana embaziyo ababe ngabantwana abangena la bebabelethe, njalo izalukazi ezafela laphana ezinye zazingasaboni ziqhutshwa kuthiwa nxa zazibulawa zonke kwakuthiwa zingama-distance. So kwasimangalisa ukuthi umuntu ongekaphakamisa umqwayi wakhe angaphakamisa njalo uMpofu. So kunzima ukuthi sikwamukele ukuthi kwangasombhuqazwe, ngoba ukuthi singathi kwakuyini asiwazi, ngoba kwakubulawa eni muntu oyabe etholakele. Owasilayo ngaba ngamtholanga, njengoba lathi sathi sisuke emhlanganweni lasathi sabaleka. Ukhona onye lingathanda ukutsho ngombhuqazwe weGukurahundi? Mina owami ngibonga ibheshi likaZulu, ngoba namhlanje sike nali ndawo okulezihlobo zethu nokula dadewethu umlandelo kwesithathu. Bengisesaba ukubuya ngedwa kulindawo ngisizubuhlungu, kodwa nxa indawo lizalungisa yakhelwe sokuzenza ukuthi labantwana bakadadewethu, ngoba abantwana bakadadewethu laba abasalayo bagcina besondla kwezintandane. Umntwana okhule intandane vele uyabe sekhula nzima. Kulokunye ngikukhalele ukuthi okwabangela ukuphila kwabo lalamhla kuzokube nje kwabangela ukuthi bakhula bengasela bazali. So loba ngilabo kathesi kakuzwisiseki ukuthi impilo yabo ngiyabona ukuthi yaphanjaniswa, ngoba owayemdala wayele 13 years, laba abanye bekuma 11, 9 years.